Tukirakana na ripoti hiyo ndagarawe gona tuerekera monka gicigo bunge ga South Imenti ni ara mujumbe wa Nteriti Daktari Shadrack Mwiti abari na MCA Martin Ikome Makasi ni bariongerete kiri gituo gya stima kera Rais William Ruto eregeri kwithirwa agikirungira ntuku ya rozo ni ntuku ya Jumatano ni ara tongere baba barombete akariba gicigo bunge ga South Imenti, Central Imenti, North Imenti wamona ntera mwanya gutigira niba kumira nikenda bakagwa tambaru ndionga ya Rais William Ruto. Jeff Wagituma na rukonoru nawe mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti wamwe na MCA wa Nkwene Martin Ikome Makasi na atongeria bangi Kathumba ni bariungirite gituo nakyo President William Ruto akethira akija kurugora muthenya jwa Jumatano na kinyankuruki kuromba antu bagicigo mbunge giki kya Mara wamwe na Central Imenti bethere bagichumiria na namba nene nikenda bagetera mutongeria uju au ken Jumatano bumire boyo tukaribishe president wetu nonto into tabibi yote mtonge ombotwa antu betu nyato wala katwalega orombotwa ni president ra president ejete antu taja agethe na mantu jange ja maingi jara ejete guturetera ja gukurukira MP wetu Dr. Shadrack Mwiti mantu jara tindo muromba itugwiregira kwe jange ja maingi agaturetera na muntu ombotwa mantu ja ni president wetu William Ruto so into kuga tumire toje tukaribisha munene wetu aturetera into bieto mantu ya siasa ikando mantu ya siasa ni 2027 bai ne gitara yangu na bionde bila tukuretorwa ni thirikari itugwa appreciate kwira antu ba South Imenti na atori betu ba Central Imenti, North Imenti na Mara beje twetere mutongeria wetu tawe William Samoei Ruto ntuko ya Jumatano antu bakinye baithainya nontu akethwa ari aja thaithano na bagachererwa twigwe tukenete muno tukaribise president wetu na mbuge maendeleo jeto ya South Imenti president William Samoei Ruto ugatwa twarete mantu mainge nontu kiatho giki igia kwija kurugura substation yeji nkuruki mutongeria uju na kuga gituo giki gya stima kiarikia gikurugurwa President William Ruto akambiria mutaratara mweru jwa last mile connectivity jwa kunyagia mainya ja stima untu na bubu kethira bugitethia nene kiri gukura kwa gicigo mbunge giki na choke aflag last mile connectivity area antu baba ingi bakethwa kiona stima ni project ene mono na nja nyingi igekwa stima tuirigirite president wetu eja ku commission rojo nontu ni aki na itayari so ikongera power kiri antu bairia eje South Imenti Central Imenti ikethe kiomba kuongera power na stima ritura kuura rimwe ikenama kwaja kauntu kanini na ndike tha kiomba ku stabilize na antu bakomba kutha betu mera stima batina ugua ba stima chiomba nikura akirikiria mutongeria uju na taririte kinya mirandi ingi Kathumba ethirite akireta iria kuga ni gukurukira ngwataniro injega gatigati kawe na President William Ruto. William Samoei Ruto na twete project nyingi muno bwambe tutikurirwa thokwera twere kimya kiathira ya Kamachege ya milioni 56 Center of Excellence ria gwakwa Nkubu na ratwererwa muno ntariki 12 mweri na jwa March na turetere DCC wa Bogeta kwa sub county chetu chio ithatu igojia Bogeta na Nkwene Mitungu bari na DCC bao nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagituma.